Ebusia ensem hyehyadaka mu sanso ana nioma hyehye sumase. Lawyer Maurice Ampaw aba be reveal secrets na ne nsem a woka ne se wonim se o se NDC beba power bia no. Atamus ekoya ya we fantini ya ma papa na wie tito ya twa papa no kwanto. Ye ko se no asomdwe park ni yire fi no. Ehun sam ye kan wie ye. Efe na emisata fantini the same central region. Emisata so team no ko and now make say Owusu Bampa ashen kom say Mama Jane baby oda no wan hwa ni kwa be fini fisem. It happen life me and my friend anajo and I'm catching and say a year be see Jubilee House na vice e ba be wu me hu sent to matuntuma kata Jubilee House na busia se the minim dia me fama lawyer Maurice Ampaw say me man Reverend Minister Dr. Prophet Chesenie and ye back to the sender prayer wa be ye de was say Vice President yare no osomako be bi free Obi biara o hye mami yare ase no obi biara responsible for the illness and all bomb person mama be fi mu no sa yare no and owu no ye turn back to sender monra NDC fomu enya sem kitu eni ensem pa de Mrs. Maboni do so pu na me de airbro aha let's talk GH mo say any first time I pop into every day so say obe subscribe ama me no click on notification bell for latest updates na follow Facebook as let's talk GH mo and TikTok so as let's talk GH na share video ama fifra be share any comment bi awon na waja comment section ho e de ama me ebusia Friday no ana enya na ntie say Vice President Professor Jenana Opukwajiman ho emfa no eno enam so ema ye de ni kopie mu e University of Ghana Medical Center na chese say e wo say ye de ni free Ghana kra na chese ayarehwe ni ema ye dinye na chese enya asem kiswa eza akoyare ho se ma ye nyina ye bompa ye se mami e benya na yaresa no waba betua ni nyuma pa oye so na eno anana no pay Lawyer Maurice Ampaw say ono die onimba bia yare ni free asemuni what the list about what you say near wa wo fi central region the all be deep position bia wa NDC mu pe omodo betwa so aden na party back pe mo de frantifoli de some de benia no atito what the yaka Lawrence the yaka fanti oh ga Lawrence akaso tam na akọ you see it's becoming a serious issue sacrificing people in the party for a bit more personal gain because I can say is it normal say Francis and the central region mudia anytime a many people be an or party mo and I became your founder so called meanwhile MPP party if in yame na party ya omuti jami sumase na papa you know omo two presidents there to President Kufo 86 years they strong Nanado 81 years they strong Baumia munia kai baumia yari kakre bi baumia yari kakre yi yanum say ade na okosa no abo no yare wa brochiri debi led by papa weya wenya shippers council jump Professor Jumpo abe kan say no ade na baumia onko sani ho yare wo government hospital wo Ghana ha Professor Jumpo di beye propaganda ese baumia yare na yare na enfa no ho bat de ni kura de say baumia e kwa buche ko so na yare ebusia enya sampito onti Lawyer Maurice Ampaw gusu ene wo chirechire ni nsem kanse makese reveal secret no ogusu kasana no se ene sisi ade wadane prophet ene obompaye pa empaye chichirenchi ese ma amene yare no NDC fo ne omunso munje omade ne kai Mama Jane Vice President bibe obi anyame enka no ho na anyame ensa ne yare man isan se yintumi transi wo memu na NDC pembre so pe party a omodie isan se mostly no omunfa kuma pa emba bemu itutu asem ne atemdidie ne darega
share 3 months here. They were nyameko and trying this idea no. E kwa say numi be depart ni chia. Na sa numi no so fanti for muntie central region. Yes serious. Because you see your memuna NDC anytime be o meba power no. Atamas ekoya o ye fantini of central region. Atamas be di ade. Yamane nwie yamma papa na nwie tito ye twa papa no kwanto. You go see no asomdwe park ni yire fi no. Ahun sam ye kan wie ye. Efe na emisata fantini the same central region. Emisata so team no ko ade ma me kra team kwemu kra no the vice president who how effective it is. Mami no you could see say you should get wodum mami enyin mami yare ye petumi nti no na oni nam campaign ha mami utubu say mami na umete. But we want to use him and we have used her. Sorry, we want to use her. We have used her for power and now we are dumping her because we can see say oh yeah vice president mami nya effective. They ko bibi ayene no nko de bia na eja no fie the dressing ya undress the photo the wardrobe ya ntwa ne yie ya package mami ne yie mami no office na be abandoned and mami no I say president no embo mo ne ho enene ya tam no eko na eko dampen wa bruchiri na ya be trade jumade so because obi edi ni position obi di ni vice otinko mu ka ye di ni vice dada into no Yampa boni se nyame obo so na sase no o ma we mpare mame no se mame no trans no so bra wa bre no hu ne hu susu aso e bi nka ne ma e bi nka ne busua e bi nka gana fo obi biara o hye mami yare ase no obi biara responsible for the illness and o bon pese mame be fi mu no sa yare no e no wu no you turn back to sender. Monra NDC for mu, monra party mu, monra baby fiba. Na nyamenje Mama Jane ninkwa. Or he say or ye innocent soul la wa body bra akoche na die anya professor ship. Na mami yes so innocent. We will not allow this woman to be sacrificed. Ebusia. Say was on ho agiri wo ho. Me say asem ba ho na wo behu mu nsem obi yare no yakoyi wo ma omawu daada aba be connect to say NDC for ensa ewom to fi central region na be NDC ni na ne obaji position yeso a na chese sebi allegedly onkwan no na chese eho aba asem na chese de lawyer Maurice Ampaw esie no na ne chese security de o keka bia wo reveal a wo chechire nsem mu de bia ni mu nsem koku fempon de asem be ba we de asem ne de o de aba be sie hwena no me de mani de nsem ne chi se update bia be fi ho aba me de everybro me ka wo se obo follow Facebook as let's of ghtrends and TikTok so as let's of ghtrends video we ama fofo abehwe na waja empire e de ama ye vice president se nyame e mo ne ho ban no nsa ne yare emfa emmaye me din e de na ne ka santo a makram